cyangwa ubundi wahindura murisa ubundi kebe nenywa mizi 5 hato owazaho yajiga hasha mukaga mweneye cyanga na cyecho kibe kizube cyamana kinsingire muno man power abarisa beberebi tubakikanya ingira buri murisa wente nacho mango kutungo omuntu okuba ina hafamu tuchorobi skando nibijana na challenge omuba wa mu trainingire ate certain level yakwasire hatagaraka hija ondija tarukubimanya hato shanga uriya yakukwata kugaraka hareveria nikiba cyatwiro bwira nayo ejo ni challenge mango muno twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro byo kwezi ni 17 kwezi no kwa 5 umwaka ne 2025 Serena Nuwamanya Loyce Gava nito turabentu kutwara mu Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyogo tuzakwakire mtu y'amakuru kuturagaruce twije tugakusiyeho ombwejire emeto y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Agacencwire kireki President Museveni yaragiro konjero mu baro rw'amashomo agarukushomese bwa Hartoro Industrial Hub omuri Chenjejo tujya kongera akosi kuko RDC abagandi ababurembo muri kazo batahira office za NRM nibenda karuru kegombora kagarukwemo ngwenu nyoma jerizo no kumbe mtware 5 na janga mbaze turukwenda karuru ka sente twenda karuru kenshi no mwebe mezora Vision Group bahaye bintu okwere mpunjo muri nakivare muri Sinziro leta twabyakira ukama baherezo muca kandi nabantu abahireyo nabo ruhanga yonjire kuherezo muca emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Amakuru ombwijire President Yoweri Kaguta Museveni yaragira ngo habeho okongera aha mashomo agarukushomesi bwo mu rutoro Presidential Industrial Hub ekirije kwera kongera minyeto obuhangu kubasa kwetandikiraho emirimo. President Museveni yabana iguri tendekero ry'emikono rya toro Zone Presidential Industrial Hub mu district ya Chenjojo. Toro Zone Presidential Industry Hub district ya Chenjejo netendekero mwabejo mashomo mushanju konka president yaragira ngo bongero hagana mashomo ana gabi 11 tujya kongera akosi kuko RDC abagandi
motor mechanics, plumbing, weaving and knitting and electrical. Ntuja kuongera namba ya bana konka banza tuombeka uburaro. Tuino kuombeka dormitories akoka bana bende kulala hano. Tuja kuombeka maziro kubaragira kuombeka dormitories enamba tushika abana bitano hakiri bitano. Omu mashomo agarukuza kongerwaho hariho eby'amizi okukanika eby'amashanyarazi n'agandi. Ekintu kirahano ky'emikono kintu kikuru muno. Buri kugenda mu somero niwarora entebe n'ebitanda naki ebyo abanyaganda babene babisaka India kugura entebe from India, ebitanda nibagura from Dubai. Esyo musenyi furniture, esyo musenyi niyo muri kugura entebe ezikuru emiti kandi kuno emiti twire mingi okusinga ahantu hona. Omutoro abana bona barugire aidasyo habu ya toro bakozere circles ati bona tukaidinga muleki kuri district of town kenyejo district ita sako eyabana abakonyes abarugire atoro zone idasyo habu kabone the same kitakwenda the same. Toro Zono Industrial Presidential Hub ekatandikwaho government omwaka gw'2022 kandi abeegi 9 bahereze kumara emishomo yabo ahitendekyereri barukushohora n'obuhangu omu myoga etari emwe n'emwe. Program 100% free of charge. The President and the government of Uganda, they have given us enough funds to receive the trainees that we receive at no cost. Hina beegi abitwaganiraho nabo abarukushomera ahitendekyereri kandi biine amatsiko ngu nyensya yabo neija kubaje ahabo obuhangu obubarukwiha omu bibarukushomesebwa. Sahazina hatukubaliza nayo wabarukwikaho katunure ekisani kya saloni yange nogamba bosi wawara kumbe ni nyowe bosi. Sahazina hatukubaliza nokuntana wakisoko emirimo eyine igenda mumaiso tinyikalire ni kusima gigi pingire kisobora kukuola kanyogo kusima. Gashakwa Daniel Bingana. Daniel Bingana omuhwezi wa mukuru w'ihanga retired Major Jessica Alupo yasima abikiriza abwitware eryambarara abo kuhagira entebekanisa zitware ryona ebyabigamba ha mukoro ogwo kutongoza entebekanisa ya Amudef ahabwa dinare eyanyamitanga kandi omukoro gwabaho erizoba. Misa yo kutongoza entebekanisa yo kuhagira umurisa okora emirimo yo mu itware eyibisira Archdiocese of Mbarara Development Foundation Amudef yayibemberwa ishabarisa witware rya Mbarara rambati binumugisha owasima bikiriza abo kuhagira entebekanisa zitware. Abatari banyadini twashitamira hamwe bajya mu bishop reka tugende turonde kariya kana k'emigati 5 n'ebinyanja 2 omuri ibyo twikore n'umurimo tuyeme bukwato tubite mu shawo y'eklezia obuhereza bw'eklezia ubone kweyongera mu misho kirigero muri imwe kandi mukikozire a structure or an investment that is going to ensure sustainable generation of income for the Archdiocese. And that structure is right there. I will ask my colleagues to move it around. We already have a tenant for it. So once it is set up, it will start earning income for the Archdiocese. And allow me to mukuru w'abakristo mu Uganda kandi hona nabo yo mwezi wa mukuru wa Vision Group Gervase India nabo yasima bikiriza abo kuhagira umurisa ngo kandi nabwe nibo baraganyirwa mu ntebekane seji. We want to thank you. As the head of the country, I have a way of
following up what is happening everywhere. Whether I am there physically or not, I want to thank you. You've supported the church, you've supported development. Thomas Tayebwa uri umuyobozi wa mukuru w'empanuro z'ishengero ry'ihanga kandi uruciya person wa Amodef yagira ngo bagenderiro kugirekereza iyi nentasya etaro kuteganisa bicereza. These activities, they require more than goodwill. Kujoka ndio Mkristo munjoka chomesa kulichonka. Twatiriamo achieving beyond spirituality. To require encouraging beyond the goodwill in the church. We require sustainable financial foundation. Munonge kiriya mukorogo nuko reko kukwatanasa abantu kwija bakwatanasa kuri kintu cyangwa munonga kakareka kakantu kati ikintu cyangwa munonga nsikorwa abantu binji kirero ikintu kike. Mu butumwa bwe umuhizi wa mukuru w'ihanga retired Major Jessica Rupo yashabangwe nkwatanasero hagati y'ekereziya hamwe na government yagumeho kandi yasimo muri sabo kutahentebekana seji hamwe n'abicereza abo kujihagera. Rupo yahayo miliyoni 50 kurugwa mukuru w'ihanga uwe yaraganisa miliyoni 20 kandi miliyoni ziri kurenga 5 nizo zarundanwa. We now resume our seats. Thank you very much. To all the people of Uganda, programs of infrastructure like roads, electricity, health, schools, environment protection, commercial agriculture, etc. And we'd like to call upon all the religious leaders to be part of this journey. Umurisa neija kutandika no kuombeka chombe korugoguma ahara Catholic Social Center aho murembo mbarara ichira mareho buhumbe 8 no bukikuru 530 ahabwa TV West and Aidan Bataringaya. Vice President Omungaro. Webale Aidan Bataringaya abatura umgombore ya Buremba batahirire office za NRM omurekazo barukwenda ngo bururu oburugire kuterwa rwaba chairman ba NRM ubase kushazibwamo aba nibajya mu twari kwikirizana nebyarugiro mu karorako ngo akaruru tukarabere ko buringaniza. Abatura batawuno kanso ya Buremba omu district ya Kazo batambura habyere kuza district okoreko butashashanuka nebrugiro mu karuru akatirwa izo barya nyumuyobaziyo ako kutora na chairman wa NRM abwatawuno kanso ya Buremba. Sente eziriyo mu Buremba State House iriyo mu Buremba weranesha mu kujya neza kuterera ihanga yona karuru Burembe handi cy'amazina egate hariya celebrating banje Buremba tweza kwetombe tankabanya Buremba tuyino buri hego kike cya iguru no sasibwa manyi boko basa kusinga umuntu inera inibiri ko ine citeka cya line omuntu to kubo inera inizibiri kandi abantu bona bari squeeze dumunonga odire nangu no kubasa koraba rero umuntu ngwa inera inemwe takubasa kwikana ngo na half rero kanje ngo yasinga mujinso ashubwe eco kubata twakamanyire umuce y'amanu no akarura ka yusko konka kafiri hatu zakutera tutakaruru ka yuse tutinece ya person nicisha kitejo obururu butirwa nyumuyobazi mu Buremba Town Council habire hesimbere na Sasira Magongo hamwe na Kato Paulo Rubarenzia bitu Magongo nagira ngo asingira karuru konka baranje rondijo barembe ndakaruru ngo mbendo muntu bakwenda bukavu bagende baza mu office zabo bamahandike baje umuntu endana ko katuruga karuru ko mugongo tubereke ito tureke kusinso bire tutera karuru karanje ngakwe nyewinji manyire ngo akaruru babire bine akakoruka omuntu no basota kubage to ka celebrating akaruru katakatiwe ekimanyiza wali nsonga marisire kuriya ekimusabo bacine batebekanizo kubarayi bakarurako mbwenu nyoba jerizo no kumbe mtware 5 na janga mbaze turukwenda karuru ka sente ntwenda karuru kenshi no mwebembezi wamazima turukwenda karuru ka sente kubana nibenda ka sente nabanda bakwesimba babirujeho baguro bururu kare bashashure bwa sente babirujeho tubirujireho kimwe. Umuhezi wa mukuru w'entebe ya katano ashabira abaturo kukumu buteka nimbashaba uko mwijana mugombra yininga mutama tugana ni ibyo tubagarike mu okumwana mugera muta mu kombra yininga ngako kombra yininga waje tukishome ugarike ngarikire mwaha kandi ndangire
ati n'intono basa kukozesa shobi umugandi bamemba b'ekibiina kya NRM omu district ya Mitoma barabwira okurwa omu karuru katoshoborokire. Ebi bigambirwe chairman wa NRM bwa Mitoma district Wilba byaboneka omu kuteera akaruru ka NRM omugomborre ya Katenga aho arabire matine kya kanisa hamwe na mutayi we Kad Benson Mugisha omugambirizi wa NRM abugomborre gi Ganda tatera karuru ko buringwa n'ubugufu mutera karuru karungi omuyanga ryona tubase kuzwekeraje kandi nije twagire President Museveni twena tutakwawuraburamu yaba mudini yaba nkahi tera kataro muntaro abantu bekundire zomura ino migongo y'abantu abo kumanye mikorere yabo so ni nsima abanyakatenga akakaruru ninga kareba hoga kaza murwari tumapera karuru no kurangurira umunyamazima bana baye abana n'abanyine nimbashaba mitwatanse tuzakora kumwe aba bagarukire bahinguzo kuri byo President Museveni atine kya kanisa no kuhagira babona barakwatire NRM bendera nimbashaba karuru ka President Museveni nimbashaba karuru ka mukamanje honorable minister Tafire nimbashaba karuru ka byaboneka gacamana rero munyeto maranga kugira ngo eminyeto ejumbiro mu kintu cyo bwebebe mutarekera abantu bakuru kuba no bagumana besi very good Gashagwa Richard Nahabwe hamwe na Mike Twakire tugumiza mu Agacencwire abebembezo muri Mbarara nibende kitongore cy'amashanyarazi ekisya okurwanisa omuzirwa bafera barukweshere ko mu rumogu bakahendera bibire abantu aba okugambe ebi no babire nibiguraho ofisi eze kitongore kisye cy'amashanyarazi echa UEDCL ekigire omwanya gwa umeme aha omurembo rwa Mbarara. So we don't want to okutongoza ofisi z'amashanyarazi eza UEDCL aho mu rurembo rwa Mbarara kwaba ofisi zabe zitwiremo ubumeme kandi kwahikwaho abibembezi ba Mbarara abashubuzi hamwe n'abakozi ba UEDCL. We have those people and you know them, they are called the Kamyufu. The corporate data, the Kamyufu know her. Kaida wenu abantu tuyabantu kuma okutubiwa butachi omuntu najana gateje waya okutugirebe neza no kusiskara mwene hati nisha kujia onza kuretere ndisho and you accept abobati ile mcha yimfunji no mango muchi azabashara atwaza kuretere ndisho tuyonza kuchikoje someone also goes away with that wire because we don't know and we don't differentiate between who is the right person and who is the fake person. And that is the challenge. The government agency, rabene twereza amashanyarazi agututeka unije kuba rentani so ahaba umeme abene batwereza amashanyarazi abo kuba government kwe kwato mu kintu kimayisa nkibankiza kuterera namazima abantu aba tubasa kwa twabareba ngo basya konka ikitongore na services zerezebwa zishana. Paul Mwesugwa mukuru w'ekitongole kya UEDCL nagira ngo abwo kwenda kumaraho obuzubu bw'amashanyarazi kurugaho burikire batebekanise kutame sente ziri kwingana miliyoni dola nshanjunina okubasa kugura ebyoma byone biri kwetengesa okulaba nti ekizibu ekibaddewo eky'amashanyarazi olusokuba baako kitereza byuma kati nga omwezi guno tegunaggwako tugenda kufuba okulaba nti transformer zibadde zituwa amasanyalaze empya bazitaddeyo abokuba okutekinga ova ekyo ky'amashanyarazi ngezaho okushara enanka ebeeyi y'amashanyarazi ahokuba akasente akingi kabe nikagenda enyangunika brokerage. So hati government enegezaho okuimprovinga service delivery. Amakuru agagasha kwa Fatuma Nagudi. Fatima Nagudi twaza kumuraho tugaruke n'ecweka ecya kabiri.
agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonda ushaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ez'imbaho tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe agarukurataho uwabatendekera abanyamakuru ku rw'umucanga cya Ankole okutungura eby'oburambuzi. We also ask you to have responsible reporting. Abari kurinda eby'obunyakare nibashaba obuhwezi bwa gavumenti okubukuma. Twongera okubasaba gavumenti yaffe okwongeramu amaanyi mu kusapotinga oba okuwa obuyambi museum zino. agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonda ushaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ez'imbaho tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, not just an address, all of our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! But fast wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. werare nkomwerere n'omufaratsi gw'omutendo kandi niguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiya amaje kigambe bakwekya orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumurira kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Imbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichi
tukigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms ziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 manager ogito wagito konka batu mukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri nursing, midwifery, clinical medicine, pharmacy, lab technology, otebirwe na za certificates omuri nursing, midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Hafini's Medical University. Hafini's Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikurwa kurwo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 20 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano baryo bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansugo mu motoka riyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Nkamwana tera cy'abantu wembaga akongeze yo nako kishahe ito twe tuyo ntuna diplomate akatuka kanuzira ntanga waje tukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomate ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomate habo America Limited ekozi ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS kuri mu
icho wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires empango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata tugumiza munamakuru Church of Uganda bakwatanise na Vision Group TV na Radio West bariyo barundane bintu bitari bimwe na bimwe ebyo kwija kwere mpunji abari kutura na Kivale mu district eyisinjiro ebintu birundinwe Vision Group bikwasibwa ba All Saints Church muri Mbarara kandi byija kutwarwa empunjezi omuri na Kivale ahizo baryo rwa kabiri orwa weekend kwija ekanisa ya All Saints bakwatanise na Vision Group habwitaje rya burenge rwizuba Erum TV West hamwe na Radio West bari umuhuru yo kurondana ibintu bitaro bimwe na bimwe okwere mpunje ziriyo maruna Kivale omur district yisinzero shobora zibona tatejwe rango mwana rango mu kwera umena abantu aba umene ibintu ibi umena babihire kandi abari kuza kubikozesa umucago wa kutaturugaho okuruga hati no kusibiro biyona amina nka Radio West na no kugaruza abantu kandi tube twatanise umurango gwo kwirukangirira abantu abatine bukumara na mnonge mpunji ezana Kivale kuba koku akiriko na kigamba urutaro rwatera to kumanya cyo wakwata no kwiruka ekikuru nono irukanga kukonesa magara kandi na munonga umuri na Kivale ati bagira ngo amareberezi gona gari mu Uganda n'amakanisa gari mu Uganda yona garundane bintu nerekanisa Uganda eije ebitwari mwene twe All Saints Church Mbarara ebiturunde yine twatanise na Vision Group hamwe na Red Cross ebyabantu barese tuyina amashaho minji gemyenda Archdeacon wa All Saints Venerable Reverend Patrick Athide na Sima TV na Radio West ahabwo ko bakwaso mu kurundana ibintu ebi kandi ina masiko ngo byaba byatwirwe yo nebyija kwere mpunzi umwako gutine theme eri ku rugomba Galatiya eshura ya mukago mushorongo gwamwenda negira ngo mwenunu turece kuruha umukoraji ahabo kubona kuburihika turiyajesha kuturbatari kuva masiko nabwe cyabona bahireyo mukama baherezo muje kandi nakuto twaza kwereza abantu ba mukama tukugira ngo turete bukuzire turete bimanyukire ebitagukire niwe warento mwendo musya ninga wazari ukagura umufarasi ebintu biriyo birundana rwahambuga z'ubureberezi bwa Ankore aho birihwe biri kutwarurwe mpunjo muri na Kivale ahizo bariyo rwa kabiri urwesabite itwaza kutandika amakuru agagasha kwa L Akiza akiza abanyamakuru kuruga omucange cha Ankore bashomesibwe emyoga eyo kutungura eby'oburambuzi na munonga omumarindiro g'enyamishwa agaruka bagariyo mbyanga ebaherire okutende koku kwebembirwa Uganda Wildlife Authority kandi kumazire ebiro bibiri kandi hona habire harimo no kuza kurambura irindiro ry'enyamishwa erya Lake Mburu omu district ya Kiruhura Fred Tsama mukuru w'irindiro ry'enyamishwa rya Mburu asimire omurimo ogw'abanyamakuru barukora ari kugira ngo nibagezaho kutungura eby'oburambuzi mu ihanga. So join us in this conservation agenda as we promote our wildlife. We thank you for whatever you are doing, and we also ask you to have responsible reporting. So this is now the resemblance of WUA in all the parks. This is the kind of offices we have. Amazina na Huntington kandi ndio mnyamakuru. So sima WUA tumugisha atija kureba inyamishwa kandi twe nk'abanyamakuru no mwoga gwitu kureba ngo abanya Uganda bamanyo mugashogwe by'oburambuzi
okurinda enyamishwa okuzireberera na n'ekiturikweta peaceful coexistence hagati y'abantu na n'enyamishwa araba kugira ngu enyamishwa nyo turikunkwataho y'amarindiro turikunkwataho my friend nibitukwataho ahabwokuba nibugasira nyowe bugasiriwe bugasira n'ondiijo okumanya so nyenda kusiima abawuwa okutuha omugisha kureba enyamishwa oku zirikuturaho okureba ahi zirikurindirwa na n'okutuganirira ebi barikurabamu omu kureberera enyamishwa. 350 bird species. So on mammal species, commonly the zebras, buffalo, giraffes, waterbuck, impalas, eland, hippos, warthogs, and other animals. Let's embrace domestic tourism. Let's come. We support UWA towards this development. Kirungi nnyo bajje balabe ebisolo bategeere omusolo gwabwe gye gugenda. Ganje Nuwamanya abawuwa kuleeta abanyamakuru aha nikiza kwongera kutumanyisa bingi ebi tutari kumanya aha nyamishwa ezirikurindirwa omu parks. Nituza kumanya obugabe bwazo, nituza kumanya nizituraho tuta, nizimara bwire ki, nikyo ekirikuziteganisa byona nituza kubimanya. So ninsiima abawuwa kutwara obujunaanizi bwo bakatureeta abo kugira ngu nitwe maraka g'abantu abatakwehikira. Felix Ainaviona. We thank UWA for what they have done for us. This is the second time they bring us to Lake Mburo National Park to come and feel what's happening around and also appreciate the wildlife. But I request that maybe next time they can take us to other parks like Queen Elizabeth National Park and so that we can also network and collaborate with other guys who are there. Nk'umunyamahuru obujunane bwazizibwa bwanje bukuru no kugira ngo ngite omuntu wa burijo hamwe n'ebikuba nifa omucanga hatari mwe no kuja kuno ikinyamba munonga kumanya ikinda zegambira community na munonga bwiro bwo government eriyo netere huru yo kutumbura ebyo burambuza ha mu Uganda wenyine ningo omuntu wa burijo. So ikindi kwegaha ikinyamba okuza kugambira omuntu wa burijo nawe arebo ko yayejombera mu byo burambuzi wihangariye no kumanya ebiri kufa mu ihangariye. Amanya bapita Perez National Park zino zolaba bana Uganda tebakera nnyo kujja mu kulambula. Fenga abana mawulire tulina chance ya kutuuka buli wamu naye tugambe ensi yaffe nti kuliko ebifunga bino bwe tuba tetutuusemu ne tulaba buli kimu ekirimu tetulina kyetusobola okugamba ensi yaffe. Amanya Senyimu Gideon kino kyetulabye olwaleero ndowooza n'ebitongole ebirala bikirabireko UWA kyekoze olwaleero okufuna bannamawulire naddala ab'ebitundu ebyo mwe bava okwongera okubasomesa n'okubakkaatiriza biki balina okukola naddala kikwatagana n'ebyobulamuzi ku mulundi guno. Ndowooza ne minisitule endala bakopere ku kino kuba bannamawulire eyo mu bitundu gye bava be bamanyi kibalina okuweza bannayuganda oba kwipinga n'ekyo kibalina okuba nga bamanyi okwogandeza ekyandibadde ekituufu. Ndowooza UWA kibe kyakulabirako eri mmwe naddala ebitongole bya gavumenti leka twongere okukozesa bannamawulire b'ekitundu twongere okubabangula kubanga munnamawulire oba tumubangudde tajja kukuweereza ekyo kyennyininyini kiwandibadde omusuubiramu. Tugumiza munnamakuru mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni nashaba abatura omuri Rukunjiri hamwe n'ihanga lyona okutama n'omukora emirimo rero kubatahiza kutari kukorera enda yonka. Okushaba kwa president kushomerwa enganzi y'ihanga Robina Nabanja omujekire aha mukoro ogwo kwemeka Onesimus Ngomboka ahabwa bishop w'amakanisa g'abarokore ahabwe cange ca Kigezi. Omu butumwa bwa President Museveni obumushomirwe enganzi y'ihanga Robina Nabanja abatura bashabirwa kwejumbira mu program za government na nokutama no mu kuhingira sente kutari kuhingira enda yonka. 38% of the population are still engaged in subsistence farming. They are still working for food only. Kukolera ekida kyonka. Kukolera enda yonka. This is dangerous because in addition to food,
there are other human needs required to live a happy and long life. All the Christian institutions, the Catholic Church, the Protestant Church, and the born-again churches, the Pentecostals, plus the Muslims, work very, very harmoniously. And it is one of the contributions of the stability and peace in this district. Omukugamba kw'abanyeshengero bashabire government kurabira omunganzi y'ihanga okugira ebyakorra abanyarwunziri. Right honorable nguto zitu wazireba enguto zitu nimbi nitwetaga mani kandi buri kuzafura ya parliament nakugambira mama na banjo hurra kandi otukorera tukahandika ebaruwa omu Ministry of Education turashaba minister ngo batuyambe batwale kishahe eki government ekitwale kandi base kongeraho kucombeka kikabonera kikabe cyo mutindo. Onesimus Ngoboka oyemekirwa habwa bishop w'abarokore habwe canga cya Kigezi araganise kwatanisa n'amakanisa g'abarokore okuletaho entunguko mu byanga. May we work together not as rivals but as comrades together. Nkabasuga kitwatambara hamwe tutare nk'abanywani konka kwiyaho nk'ababesirwe mu ruhanga. So if anybody claims to be a Pentecostal leader, pastor, and he has more than one wife, then he's questionable and he has to find this level. Mwenu omwebembezi wena w'abarokore yaba arenzo mukazi omwe ningo mushisho omwe ogwe muteho akabuza. Omugandi abarokwe bembera Rutoto Secondary School mu district ya Rubirizi nibashaba government okubatera ekihaji na no kubombekera ecombeko kibahwere okubona omwanya guru kumara okushomeseza mu abeegi. Omukoro gwo kurundana sente ezokombeka ecombeko rugogo mahishomero rya Rutoto Secondary School gutandikirana no kushaba okwebembirwe Reverend Joseph Mweyunze ojwekire Bishop wa West Ankole. Abali Yesu Nuwamanya abakwatire sente z'abana baza kubarugestaringa bakazirya n'ishomero rukakomaho mwagurire n'agatukagurire komasi. Haleluya. Okugira kibayombekaho na nekihora cyo bakagira bata bakakishenye Mwe mutishabire turebe egishomero yatwakubasa kugira akaki akutwayongera koko nabagambire omwabazire kuba kwija bare basore state turimu abana babo batwara koko niyo karikira mo kweri library yititeriki teriho twine ka bookstore kandi ekya kabiri classes zo kushomeramu cyo barebera erizoba twabantu bashabane mukono eze shaha bataka kubiyese iturumu ngo katunguka otatwire mwana mu masomero mubasa kutunguka by chance cyonka chance kibaho somwe bayiteka hishomero. Enganzi y'ihanga Ruben Nabanja obire natekatekwa kuba mugenyi mukuru tabasize kwija bit honorable Twesije John Ndamuhira omujwekire ashabira abantu ba Rubirizi okwetantara entaruze by'obutegeki. Right honorable prime minister nabakunda mutakagera ngo byabara kwija atija kuna bashobora yazwekeza nimbashaba obururo butwazamu obururo bwihorere takaryana takarwana abo kwamwirwa byona nsaguma turi abanyaruguru turi abanyarubirizi nitwe nk'abataka tushemerirwe munonga cyo twasibira turikwehenenga turukontributinga kugira ngo ishomero ryitu ribase kufuna ekizimbe cyo murembe abo kubo bwegese n'ekintu kikuru munonga kandi nitwe nk'abebembezi uzima tutekwa kucagira. Amakuru agagasha kwa Dan Basibye na Onesimus Ndiyanabo. Twayongerayo n'amakuru ombyo gwegese abanyamyoga ombyo gwegese nabashabwa okwetegura bukirikare ahabwa amashomero agarukwetebekanisa okumurka ahabwa tamu ya kabiri kandi abo bakujana baza kumurka rwo kubanzoru hamwe na esande erukwija urwebera 2026. Abebembezo gambe bibabire no babugabuganaho abanyamakuru aha factory y'omwani ya Inspire Africa Coffee Park omuri Kajara Ntungamo district. Dr. Nelson Chugumye's vision is
can coffee benefit us? The farmers can coffee benefit us, Ugandans here in Rwandamire, my people in Mitoma, my people in myself. When you can go cousin, have usas go a castle of Brava, Bahingam Cassation, Bahingum Marzo, Barom Cassation, Barom Marzo, which is a prayer, Casana West in the theatre, that they don't see. Michael Nwajira Kaguta Toyota omuhwezi wa mukuru wa Patriotic League of Uganda omu butumwa bwe ahigira abahingi okongera amani omukwingo omwani. While the press conference now our members were here you a workshop Africa Coffee Park inemikoro myingi irekigendererwa kingi kandi ikatureba mu abantu ababasa kujijoyininga ngo tubajoyininge promoting activities. Omu rukiko rw'abanyamakuru rushyirwemo abahagizi b'ekigombe cya Patriotic League of Uganda. Edwara impamvu y'utubanza hanuya no kwiha umuhingi w'umwana w'umuhugu. Abahingi b'ibindi b'umwana babagwira mu izina rw'akikusiya n'abantu bakabagwe abagupanyisa. I request you politely do your role. The Africa Coffee Park, it's the first of its kind, not only here in Uganda, but in the whole of Eastern Central Africa. Factoreji yatandikire kongera omutindo aha mwani eri kukora ebintu bitari bimwe na bimwe obwe barukwetebekanisa emikoro eri kuza kutandika 2021 okwisia 2024 okwezi oku aho omukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ari kuza kuba ari omugenyi mukuru. Ibirabi na bishatu nabwo ari ndisho activity tuzakuba twino conference y'abacara tuzakuba twino na conference ningashi forum ya business community nitweta abashubuzi mwena tweta abacara mwena okujabuza mu kitera necho ningo mu kiganiro echo kureba iwe factory no basa kuganyirwa mwota. Nde Michael Tumwakire abwa TV West omuri Ntungamo. Baza kumuraho netugaruka. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, Chenda na mwenda, ananina, Tina Events, nito tuango muri burengero rw'izuba, abino muhereza bw'umurembe. Katochi, ino bunuzi bwayo, Katochi, kerya hamutindo, Katochi, okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugirenda kwa hamutima, byaguma binamashemererwa, ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya, echa Katochi, mugume munywecho. Katochi, ino bunuzi bwayo, Katochi, kerya hamutindo, Katochi, ina chama chayo, muhute Katochi, yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando omusajja ngobya lususulu nemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Crunch. Dabye mbaga ya daddy.
highway nga mvuga sisumagire Joshua Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Otweraronda pchindunji, ezilya mulembe, zila nyompora mpora, na lione bila kali kazapchi. Aba Golden Choice Parts Uganda Limited. Abana shangwa chizimba cha Patas Hotel. Hii na roundabout ya Tatitwi, Mbarara City. Bakuletera pchindunji za roller. Zebe yesheku. Hamwana spare parts za bajaji na senke. Omuhoro selu na retail. Nko. Black pedal za bajaji. Chain system za bajaji na senke. Emepira ya pchina tubes. Omotapsi zona za Golden Choice. Na Bosen. Total lubricants. Oil za petrol. Na diesel. Hamwana Total Grease. UB Aero batteries. Omuhoro selu na retail. Comet oil. Omu half liter na liti 5. Otebo kumenya chika cha roller. Chirakoza za spare za bajaji boxer. Kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited. Transport ne yabusha. Mpako wawe hona mu Western Region. Okushubara tera. Noti 3 23 nkaga ni 2 YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bombo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nevi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nevi yakabibiona. Letunjire kabo de super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit yemtware na nechweka. Lero zindo zishashure mpora mu bichweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shilingi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri hariwe. Turhamwe amashemerura gitu tigine chizivira. Amateka n'ubushonshoreche nibukuratirwa. MTN nereberura Uganda Communications Commission. Omvare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafide uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa hamubiri okwata habinte birukozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu mbero gwe obo no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba morro orhererwa hamubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunya okonkora kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantara kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambuka kuba ino burwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikoze bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mungaro orukoza sabuni na mezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsiraka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato kuwa kureba ningo katekateka ngo muntu ayino burwire bwa mpox tera namba etari yokushashura sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindi che message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85
not obutumwa ubu n'obukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakona kubya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys the Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Erizoba nza kutayira ekyalo muviti butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Muvit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimbawe. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185 *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165 *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. mu namakuru abanyamyoga byo bwegese nabashabwa okwetegura bukirikare obw'amashomero garukwetebekaniza okumuruka okwa tamu ya kabiri imbenkareginga mushomeje kandi mukimanyaje ngo mukushoma wabutine mico mirungi okushoma n'Rwanda amashomero mbutongore nigigura ebirabira na mukago by'ukwezi kwa gatano konka harahago agahumurukire kandi agande nago kuhumuruka oro kubanza 2019 by'ukwezi kwa gatano tuketa besania ejano faith to abundant life tukumanyisa imwe bariyo nubashoma imuriyo numushomo munyire kureba okumara kwatanise nana umufirdi mukagiha mwemeruno omukwetebekanisiza okumuruka kw'abana ababesenia sako baje kiganiro
nabeji kandi ekyo nk'uko omuzungu arakugira ngu charity begins at home. Beka emico yaragira omwana ahabw'okuba twantubeegesa kugira levels zaabo eby'emice eby'emitwarize na n'ebindi ebitukuhamya ngu bibaasa kubagasira kandi bikareetera n'okushoma kwabo kwaba kurungi omu maisho. Tusiima Ruhanga munonga habw'eri izooba ahabw'abaana twasiiba n'abaana okuruga P1 okuhika university level ahabw'okuba tukuba nitubashomesa ebibakushoma omu ishomero twija tubikwatanisa n'ebikukorwa grounda ahabw'okubaha twineho factory y'ebicoori tubooreka oku ebicoori birikuhingwa n'okwija kubitamu value addition. Twineho Riverlight Retreat and Training Center, twinemu ecotourism, twinemu apiary, twinemu demonstration farms abaana barikuza bakakwayaringa skills kandi ebyo nebyo barikushoma omu ishomero omu class omu theory. abeegi abariko mu kiganiro eki bayongera okubashaba obutija kuhemura baziire baabo. Omakuru ag'ebyemizaano emizaano eyazaanwa eriizooba omu mpaka eza riigi ya burengyero bw'izooba eya basketball tiimu ya Wazee yasinga Kasese na n'ebigoba 61-3 omu mizaano eyazaanwa aha Kyambara University. Fort Portal yasinga Mbarara University n'ebigoba 64-56. mazima twashemererwa abokuba tiimu ya Kasese nibwo mulimu gw'okubanza kugizaana tukatakazaanaga nabo so twashanga omupiira nibagumanya gemu yabiri y'amaani twavuganya munonga konka twamaliriza turi tukisingiire mazima twashemererwa. I think this win has given us a good momentum for tomorrow and our guys are now focused and locked in for tomorrow's game. It's going to be a hard one, but I think the guys are ready. The team is ready. Omugandi ag'ebyemizaano tiimu ya Vipers FC yarabaho okuza omu finals z'empaka eza Uganda Cup omwaka ogu bwa nyuma y'okusinga ba Kitara eine ekikopo na goal emwe arubisha omuzaano gwa semi-finals ogwazaanirwa omu Ruhoima. The character y'abasambi tuyambye nnyo okudelivaringa mainly, so buli kimu kiri ku basambi bekolamu omulimu and we have a supporting group mubbo. They have been very, very organized. Bali chechimu, they fight for the badge, and that's the reason. Hard work, strong mentality, and character is what has brought and made and given us the results that we have today. Tuadeta tusobola bapressing awagulu kubanga energy levels zaffe zakka, but netubalinda mu middle block and we executed the game nga mu plan nga we twadde tusuubira. So twadde tumanyi balina the barrestings ennyo, so netugezaako at least oba pushinga ngoraba they are struggling ngaba Alan ne Karim olaba fatigue levels are high nenga njabebaza mbo kyona kyobagamba they put it into practice never delivering. It's the coaching staff nene nnyo sinze ne Luyinda tulina abalala betubeera nabo tukolanga group abalala bali behind curtains njabebaza the president and everyone never CEO bakoze omulimu gw'amaanyi families zaffe zitu encouraginze zitu pushinze yakwebaza buli muntu ali around the club bebalire ddala era tukyalinayo omulimu so tulinawo obudde obucelebrating naye tuddemu tuzanye fine kadi. Amakuru ag'ebyemizaano nigo twatwinire kandi go gwatusyamuherwa Agacencwire ago twatukutebekanisiza omwebazi ogwo ntukusiima munonga yogumire nitwe Serena Nuwamanya Loyce Gava na tiimu ya Agacencwire itwakora nayo ntubendeze okurara kurungi. Eshaaha za 3 z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks
bucks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Omuproguramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa. Mushana Productions. Endagano itaka, endagano kayabe endagano, endagano itaka, endagano kayabe endagano, endagano itaka, endagano kayabe endagano, endagano itaka. Endagano kayabe endagano, endagano itaka, endagano kayabe endagano, endagano itaka, endagano kayabe endagano. Umwana nugenda umugambira tari kuri benda zasho wasihunze kanicira gwire kenshi kanogamba we uryote ndiya ngire n'umuntu woryo mwe yakabura gambire iki ona shawo warigiro muri kiko wakiro mbihimba kasumwe n'ubashira ati turarira ati tuko dushimira kuba tugira shi nyina bawo shara aza ninye nabanza kufika tunamushanga uba ninjira yaza kuraba uko bari kubanje uko shime kuba ariyo yaza ninjira yarabira bari kubanje ko gashibeye ndeza n'amazima nshobangirirwa kiyaye miliyoni 2 na mushanju ukibombe urukiko shi yabira na mushanju zenyine kashi twari butuzubara turukuziyayo katwabazire miliyoni mushanju nkibya bakaze nimwe n'umushobera ati iwe cyo tari kumanya nshobangirirwe miliyoni 2 akayazihireyo umushahezo umagezi ati we yakwamushanje ngo barzo wagire ukakana mwe abashija miliyoni 2 na mushanje miliyoni reka tubireke kandi mwe no kubyabire kandi ko byabire mbabazi shara mbabazi kajyo mu nzogo arimo mbabazi ashikana bakweta kuryo mu njomo turukurira ashi wahurira abajenya here to kwijuka barakuruka baramsya nangiye mukujura tata kumsya abajenyi abaswasiwe nasimu koroka yayishomera bende zona tunaza kugenda kwa wagenda karishwe wamutegereza mama wambabazi ukaganiraho nawe shana mbabazo nshindekereze Ashine kibendeza kwa nikibishi akiragwire ni yora gwisaka ajirata ashandekereze
manyati beyendeza nchendesho na chichi tume mcheza sabana kugira ngo mugenyisha nko wabo amushendekereza hati shine kibecho Mbabazi n'imyaka yawe akushendekereza hati cyo ni kibi muganire atkankubuze mbabazi nashendekereza nanyonyera rikere ati kiragwire ako kayanga ronda kandi kayanga akora mbabazi utarenga kare murareje kayanga nakugira ngo mbabazi utarenga wa rero mbabazi akushendekereza kare bashishe Obwese mwini ati nkambabazi shi obwese torinda nyina akabari we yanangwa yakurenze kirembo ashize kagene shendekereza uno shuwe nangwa tagira munangwa akobuntu utarenga utarenga unashaka kunguka abana n'abakazi ko katandikira iryara mwami wije kareshi no wajitaha mishiniwe wije hati onesha kutorwa mu rukiko nyunda biro mu ruhanga mu ashumwa magumira mbihimba nanye kunarabira yo nterekanya nani turire ni sirentondore nterekanya tuye yo mu ruhango ko kuruje teke mbaba shitakizire ko wenka mbabazi tari mu njo ariyo mu njo ashibwe tubwara mwamwije mukurati rero yaza mu njo wazabihimba wenka ninjira ari munajuru aciye kuyahika yo twamugamira ngo aje kwase mutondore bihimba kashe ankwasa atakajwira kizira uniform ninjira ryo mu njo mo yo na hindura uniform nangwa reka kubuze enkunde zazira hariyo mu rukiko mwamtine ka kushashatine kuko kurano shashashamo mushira tiyakufutaza kongi warengo rukiko rwa rwangwe kandi kananduka nabireba aze chikura techo ngira ngo tugekurati no tkurati no kurati uko kwana roko uko nyuma yawo kuno ino riya kurati niwe kinareba basa twita oha ubu twita njobanjire atshingore munaka koreke ndugahani bashobanje ngo tini cyakora umutinire busha aziwe no baza kugira ngo no munaku ushanga nawe ino kwa emerire nayi nagora tikiro tene cyakora tikiro tamutina bwe murge rero wajya mbabaza ariyo mujo mbabazi yo mbabazi rero mo mujo mbabazi ariyo mujo kandi kayaruga yishomero hati nangwa nkamutonga tonganisaho mbabazi kazomuntu umwana mu jukataru mbabazi tarimo mu njogo mbabazi mu jutaru shana ninja yaza kutahamisa kashebde marakambiri ya hariya ayizba yatwareki yagena ne bafu
nagambira umusigazi n'uwo umusigazi tayine shonga Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuwamanya muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankesa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga nze muwanguzi nakutonda ennooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Omburanwa hii nebitaba bya mizi ombuzarro gwesiri harimo mushwija gutegereze kukwata konko tatina hakuba hati hizire Mr. Vaxa omukunu w'amani wo mushwija gwesiri emyaka minje hingwire omushwija gwesiri nigumwa handi warezikize yo kwerarikiriza amagara g'abana bitu abaryansi y'emyaka 5 niguba maramani kandi gutamagara gabo aharutezi konka hati government etireho buryo bwo mubazi bwo mushwija omubazi bwo mushwija obwa hati nigujemwe mu dozina ahabana bameze mukaga amezi mushanju 8 hamwe na mezi 18 omubazi ogu niguho bukumi bw'amani ahamushwija gw'amani oboteberwa ngo kujemesa kwa burkire nikongera kuma bana indwara nyingi z'amani bururugemo bwino mugasho tayarirwa rero kuri heri izoba otunje bohereza bwo kujemesa omubazi bwo mushwija Mr. Vaxa no gwabusha nimurungi kandi guruho okucinjira abana bito mushwija iwe noza kwihayo kurwana so mushwija urukweza yo dozi na zona kumanya rukiraho teresimu ya ministry y'amagara etari yo kushashurura eya note 8 note emwe note mukaga obutumwo Nubukichibwaho ministry y'amagara. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your area of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane ziba kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikazeranira hamwe kushara nembazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izoba lyona. Abeko omwami n'omukyala Julius na Joyce Kyambu abakako Ijuma Mitoma district nibabiko mwana wa watura Joy tumusime
okuzikana 2018 ebikwezi kwa katano mwaka ogu omuri kyamwasha rukondi ruhama ntunga mu district omumaka g'omuzeeyi Basigirenda Benedictine babikira Bishop Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa owa Ankole Diocese, Bishop Amos Magezi owa North Ankole Diocese, Bishop Nathan Ayimbusibwa wa South Ankole Diocese, Bishop Johnson Twino Muzuno wa West Ankole Diocese, St. James Cathedral Haro Community, Kako Village Community, abekoyo mugenzi Daudi Rutakirayo, abanyamyobwa Bwengure Kashari, Principal Board na Staff Kabera Institute, Principal na Staff Nyamitanga na Ruharo Technical Institute, omurisa n'abakristaya ba Karebo Parish, abanyabuza n'abanyamukago mwena mwamanyisibwa, omugenzi mukama amuheze cyumuro kirungi. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Gasa n'umurungi ayine buri kimwe iwe cyoreho ecyo rukurano wenda cyona noza kukitunga Achine? Atanani nkushaba abantu kare yambana muganira mukaki Hapana. Aje no muganira Tinkwenda. Utakatine kana kanye nakwe Mbabazi wasibotaje toine nshonga ati kangaruke mbashangaha atine nshonga kiragwi wara mbabazi azo muganireje Oyo no garuka. Ndiyo ni ngaruka hati asimbabazi wasibota mazi shemerwa kureba mazuma Nyena. oriyo mwicwero to byanje sombwenu mbabazi nashemerwa munonga kureba ngo nafuna akagisha mazima ako kureba ngo nimbasa kuvuganaho tuganire hebigambo nkabere bishaka koge cyamanu muri byona nani nkushaba ngo ikirize bigambo byanje ompakire Grausian. haza nani nshaba ngo mazima ikirize obo mukundwa wanje uyikirize mbwenu kutware tuzara abana barungi abarinki wabo kuba buri kimwe cyanje abana barungi future nungi buri kimwe ninkirebo muri Tunakura ngarcha muterebe. tokurira kurungi Tunakura ngarcheramu. nakugira ngo nani nkushabo ikirize obo mukundwa wanje mazima tinkwenda byo mu muhanda shiko wanyu tweyanjure abazire bamanye enshonga tuzitereze mazima onzara abana barungi nkiwe Nyewe. iwe mbabazi Nyewe. kandi nenki mazima Koko ereba. Waye yanzo kaisa yigwere ngorevo yanje. kugira ngo njuye byo kusibamusha manye bine byemera umutakajya ngo nkwenkuba nukwenda hati ngobwe namara ya mugoyi ibine byo kusibamo Aha. Hendera tere. ikinagambira nukwikiri nicyamazima ndebo jure uniform akonke cyo ticyamani Shitaru tokuchirenga ndiyo mwana wishomero. haza nanyimanya nkashuma nkandi ho mwana wishomero konko ku cost turgayo tugire mirimo yitwakora Koko sisi wanuzikora. nyowe dokita nyowe Ishatiwe majango kiwe nkoko za no hano. No hafite yanye bisa. kuyibe nkoko nyowe Okiwe nkoko 10 no bwana bwawe nko nabihurire. Wataho nane mpunu. ibyo ne bigambo by'abantu abako bantu bashishemira mu yabatahi babo nyowe ndi dokita wachetegereza webinyamishwa nkebyo abakwita ba veterinary doctors abukuba hatoshomira cyo ntekwa kabano kimanya ninjanja benkoko obume empunu nkezo nziterebe katunzi hebjuma zigarika harayin Nachimaisa. What are you talking about? Nyowe ndi doctor mbabazi na hari kundu gahwa yataho munju ningo bundi yaza kushenya Mwami nyino mwanogo ati nibyo ntwinyusire ninkugambira ukugenda ukatete so mwana ukatete ningo bundi yaza kurondota Mbabazi ibyo nibyo ndikuba ninkugambira Mbabazi mbese hati yaza hato mwana ntari kwija ntari kukaha ngugwe yajoga nyino mwana omwe nakweshengereza reka Mbabazi yo Mbabazi onka kiragwire yarugahwaha shazinga
washanga nawe ariho ari kwihahe bije atwaza kugenda ati mbabaze nshendekereze mbabaza mushendekereze ntaka kunkabana shina bakazi bakuru katandikira ryari mbabaze gushendekereza kiragwire ona shumwami ngambara kire ngambira mbabaze taza mbabaze nakushaba nakweshengereza utarenga waho ona shumwami ati nonsibura kiragwire atagenda nyuma ngo mwana yataka mwendo aho tenarenga waho mwami koko kumanya amazima kiragwire we niba nshobangirirwa hati batuzaha mutwe ahabo kugira ngo bemba yangatanisa eportiye nitakarye mazima namango mishango rya hari itwe shahejini baturonda wikiriza mwana kushende kiragwire mwamazi mazabihimba rukahimbagira we wadonera ngo biteko rikariyo muro umwana wanje yabura mbabazi vatora ijoro ho kuna tirogo mwana ndukumuhana ukangambira ki azandikira mwana ukangambira ki twakweno zabihimba kakugira ngo ndisha kumugata mwana nwayino bwenge no mwana omwe yabiro mwana omwe atoma gokwata misho ukagata mwana wagata bihimba umwana yabura mwana hatinkiwe mushisha ki oryaho tokucengo oryaho runtuntuntu oryaho marere toine nakara torwa pinki torwa blue torwa yellow torwa white torwa black hato mwana yabura umwana yabura hati ntandikira kumuranda mazime shaha ngezo bwira munyino shisho mushuri ngoro mbabazi hato mwana yabura utambuzo mwana mubuzo ha mubuzo umwana ukamunyaho umwana hati no wawe niwo no mweyeter no tinchirishe nyinarume tinchirishe to umwana no wawe gendo muronde mbabazi kugamba mwana tangambira mwana no mwana omwe yabiro mwana omwe ikoje muri kare kabure uzabihimba ovirye orkahimba kira zabihimba bambeteka orye oyikute ozomushitanda byambe reko mwana buri reka buri mbabazi nambwene byo kugira ngo oryo no shoma kutunga hati nyone byonyine washoma ana eno ija kudishoma iwe chorabe no manya manyangu future hati wakora ki icyo wachendera Kankash kanta kure chumuzo chemotoka bye no gamba byo chumuzo chemotoka mu rutukinani nkitanka ndio nindabara bamukachigi ningira munsi konka wanshango mu time yanje nikiba kiriye kindi uwanje mbwene self contained buri kimwe no businge bwonka
baja aho mbabazi ngambere guriyo mushugugu omuhiri omushuma wankoko omushuma wa wakame okamanyota mbabazi yiba hariye koko za muzeyi zikoratira mazima wana mazima mbabazi okamanyota Chiragwira Chigerachi Chiragwira Chigerachi Chiragwira Chigerachi Chiragwira Chiragwire Chiragwire Endagano itaka, endagano kaya, endagano.